Clear to te in zava in si bai levek ule. The Blackman Family chungchang request atam viau maya chu wangin tun chumchu tun laya internet lama boruak ron nei thar loi mai The Black Family chungchang kan ngat thlave thung don ani. Milati hian an soi fo chin. Internet a in thil mu tam tak hi chu lem chan na mai ani an ti china. Viewers nei do wangte content tan mai te la do awang le sum do awang te in nun lem tak tak anon mang chin ti zongin an soi fo to a. Chút yang de ore chu The Black Family po hi an lo ni ve nge ni camera ma a hlimel tak le chung ko hlim tak nu pa hlim tak anga langsi kha ataka ero chút yang an lo ni mi alo te po ni ve mai the ni The Black Family ti hi chu chung ko channel minga ni a an pa hi Josh Blackman ani a Australian lammi ni in an nu hi chu Geraldine ani a Philippines lammi ani ve thung ani nei nuwa Australia rama in bengbelin YouTube channel te anon siam chawa anon lar chawve to hle ani Mase February thatir lampang khan Geraldine chuan an nu pa chuan in chenjai an rel felta ti aron post thut maya an channel en na sa chin te chu an shil hai hle atira chuan in prank na mai ani an ringa Mase an lo in chen tak tak si a mi chen khat chuan in karin dan vel ani an fake ria va shan na ka nei tlat an ti ve thong ani Hey, I'm so sorry if you're seeing me like this today. I have been trying to find the right time when I'm gonna get the courage for me to post this one online. Anyway, Josh and I have separated. We're good friends. I just know that he is a good person. He is the best father that Jet and Nemo could ever have. Josh le Geraldine te hi online card langa in sian ni a Geraldine zo khanin current villa YouTube channel a soidan khatchuan dating apps kar tlanga in sia ti na soya Josh profile chu ava ena ral khata changin alo star ve mai ni ma se Josh zo chuanin Geraldine chu ava bem hasa thunga dating apps sa Geraldine account na mu nuwa bel siana chaka ti chuan FB lama ava beta chot maya Geraldine po in chata kalo changlet ve zelin an han ti chaudun tak tak mai chu chian in angan lo nei nu hala ti chuan an pani chuan anin po ngal hle boka chuta chang chuanin anin betam chauzela official takin anin kop chauta ni Geraldine soidan phe chuanin laugh at first sight ani ati hiala ataka Josh mu phe chuanin mel tha ati hle azuna awai le zwala ni ti anin biak ton masak ber changa indutan na omve ve kha ani boka chu wangin an ni har lo hle Joshan in nei puya asom mai na kumakum chuang anin zui masa a atopa Josh zok chuan in proposin nupa ani zui tani Geraldine soidan chuan Christian ve an ni a chu wangin in nei ma sex manemo nupa anga khosak duna in khata chen dun ti vel kan nei ve lo ati a zom takin anin kopani mel an lar ma hian sumla ma har sakna antok na sa ve china ani nei po in mi te angin pui takin pangai takin ani nei ve theilawa sum an nei lo ve wangin mitlem te chau an soma simple dawin in nei nan kal pui ani an house ka an la nuwa Geraldine soidan chuan Josh nen voi ni kani nei tha ti a avoi khat na khat chu an har sak lai ni boka a soidan chuan kan nu pa a kan chen na dur in pakhat kan leya kan sum khol sa chu azaw ani ber kan thom no te po kha aman tlom ber che ni a in nei na ka kor kamau kor kha chu dollar som nga man lekani a Josh su thak po mi ta hlui mai ni mi in che tir tur point paisa ka nei si lova chu wangin ke ma avekin ka in wai puya ke ma avekin ka in cheya high heels nal tak po ka nei lova sandal dollar nga man mai ka bunani ati a sumlama anin dai lo lu tu ka wangin pa ngai takin anin nei theilova ma se sumlama har satna an to lo nuwa pa ngai takin anin nei chale ni ati Josh le Geraldine te chuan fa pa ni an nei ve to a sumlama anin dai lo chin ve ema wangin side income tan ti in YouTube channel an siam ve china maserin lo tak mayin viewers an nga chaupiana sumte po alu chhanem ve tel tela side income mai tura an ngai chu an sumlak lu tam na ber aron ni tadai mai ni an lar chauzela content creator mai ni to lovin brand ambassador te po an ni chauta a magazine cover ate an chung kwa in anin lan chauta hial sumlama po har sadna an nei to lem lava an lifestyle chu adang ta hlok maya an changkang chau sot le chung ko hlim thei tak in pole in ngai sak ton tak angin aron lang china ma se chu tiang chu ataka an lo ni lo te po ni mai thei a chan chu viewers te chuanin a chang chuan an fake ma chin tin an soi ve abik takin an nu pa phe chuan mi in mu no man ti le zwala ma se an lar chhotel tela viewers te chuan an nu pa in kara dik lo om ni in an shitlat maya an video chen khata phe chuanin
chung ko hlim tak ang point an lang to lo an ti viewers te tan chawa hlim dun le chung ko perfect tak anga lemron changvel mai main ang to ber an ti boka content tan mai maya lemron changan ang an ti ni chu an video chen khata phe chuanin an pa ber Josh chuanin an lifestyle le an thil ti an na content creator an ni na anga an thil ti chin te chu anin to mel chin le a content creator ni chu a hne to mel hle an video pakhata phe chuanin fake life ti lampang ang zongin video anon kalpuya chumi anon post nu phe chuanin mitam takin an chung ko din mun tak tak ang an ti ni an lar na chuanin an nu pa in kar po ati khi chautel tel zok ni nan chia a thuleng wak vel po atam pha hle an soidan chuanin Josh zok chuanin amma anga an lar ma a an nundan anga khanin kirle adu a mase Geraldine zok chuanin content creator ni chauzel chu adu zok ani ti an ti hialani ti chuan an fans chen khaterin lockdown ang nge chuanin video a zo fela Geraldine zok chuanin Josh nen anin chen thu aron soita thut maya anin chen chanero amimal thil ma to awangin aron soi velem law anu pa in kara chuan inrem theilo na athlenga in chen mai cha in an sheta ni mase an fa te ro an enkol be ve don thawa tin an pani ponin huat zuina an nei chuang lo boka chu wangin chian chatak angin anin en zui ta zo kani Geraldine chuanin apasal Josh nen anin chen thu aron post rum po hian achapa kar chunga oma apasal lui ni ta Josh chu aron fak viau ang loi si a kan fa te tan pa chatak ani a katan po pasal chatak ani bok aron ti a Josh chuanin Christian na ashwai kirle a ama wang chawa hetianga om thei hi ani thu aron soi bokani mi pa chatak ani thu aron soi luam maya tin an fa te pani tan po pa chatak ani thu aron soi luam boka Josh ang mi pa atong chu vane ya indi zia te poron soi tel bok asoi dana chang chuan anin chen chung changa po Josh thiam lo zo ke mo indin nom lo san ti vel lam ani lo mel hle ti nan fence chuan an ngai dan an comment sup supa mase an channel clear tu chen khathi chuanin Geraldine zoki an ngai thei vak lawani mela fake an ti chin hle Josh nen anin chen chung chang aron post na comment section lama po fake ti lampang zonga comments an tam maya tin Geraldine zok ron dem lek te po an tam chin ani anrin dan bera chuanin Josh zok chuanin engkim ban sana amma anga annun dan simple tak anga omdun lekha adu anga mase Geraldine zok chuan content creator anga nun chun zom zel chu adu wangin anin kara chuan inrem theilo na athleng ta ani anring ani mase fencerin dan ve mai ani a thudigani ti na ero ani chuang lo Geraldine ngei po in khongai takin Josh nen kanin chen chung changa inrin thu in thudik lau tak tak lo thedar lo ula kan du than na ve ve ni e hati ni anin chen nuwa Josh lama chang hi chuan eng thu ma soiri ka om ve lo thunga Josh zok chuan in ngoi achu ri ni an channel an na san te chuan Josh le Geraldine te chu nikum December thatira changdai to khan anin chen to zok an lo ring anin chen dai to anga mase content tan le sum hai lu chun zom zel nan ti in nu pala ni reng angin le manon changmai mai to an yan ring ani Blackman Family ke dartag na hianin thil pakhat ero chiang takinalan ti ri an ti a ama khan milar ani male sum lama har san an to lai kha chuanin mi hausa ani ma kha chuanin nu pahlim tak mai sum lama indai launa anasat viau lai po in chen pha ngai chuang mi lo khopa in kop nget tak mai kha an ni a anin du ton na kha anasa chin a ma se an hlo tlin na chuan an nu pa in kar ati khida dai maya anin chen na chan chu eng po lo ni se thil pakhat ero achiang a camera ma nu pahlim tak le chung ko perfect tak angin ron in lan chin ma se a phe na neu alo tam rudon hle ti achiang ani an ti bok mitam takin an nu pa chuan ot viau china anin chen thu an post ma jong po khanin an nu pa in kara buai na eng ma om ngai lo ang mai na ron in lan chin ma se internet lama an ta lan du lo an viewers ten sia si an du lo thuruk lian tak le nu pa in chen len mai popoi ti lo khopa siam tu buai na kha an nei ve tlat maya chu tak mai chu anin chen nuwa an channel en chi de chuanin content atan mai maya lemron chang ti an soizui na chan chu ani ta ni an ri thei mang an har sat lai ber po in chen mia lava in mangai ton taka in kop chau char char kha enga tinge an hausaka an din muna chat vele anin chen dai si le enge a chan ya in din ve in ngai dan te comment section lama in la survey don ya ole clip tu te tun chum chu khati song kha the Blackman Family chung chang ka soi the chu ni le phot mai se viewers te atop thlang min lo clear sak china bangin lom thu ka soya ka video post torte mi lo ngai chan sale chho don ya